Studio4 OneMajority Lambia Pina Pizema Haim Nazu Dawele ZEME NAGA BAPTIST CHURCH Tamei Taizamba sound system lamga video Talewele sound system Lira Ning Zamba Ikang Newang Ba Bamzina idea Bamrangzina Tevele Apora Kiana Ki Diva Maka Suzara Ki Saivida Ki Dibu video Ana Pakadai Bignet Telewe Dairada Aja around hai na hai chum go ma ja full house full ra dan tau fitting ja tau ai na ni kak tiu da ki point na chamje na ani gu total watt system ai ja chunaka 1500 go ma ronale apo ra ki lung ki te ma lamana members mle ja na chamje na ja sim printer ja ni te ja bambu lam ya ja tawai ra da nuina te mixer aja soundcraft gu wireless digital mixer soundcraft UI16 aja ni gu mixer da ja pe gai ga amjana Sennheiser gu wireless microphone gu transmitter da anui aja tablet na control te da ko interface aja ni gu wireless microphone on telu ja system aja kya chuja angai da stabilizer gu line ja pe on te rai zaina te gu da 250 ball gumninga ja aja dauda power stabilize te ma loga problem plan ke pata stabilizer na dai ko le ja ni te mi ga nang da sound system te design na wire me tale mi kam mi ha kara nang la da ya wire TV je na ka du ya lu nu go mixer da on te vai rai ra da Wi-Fi system changje na on te lu ja pam hat kana connectivity wang je na on te vai rai blue light blink te ta ja ba mam design na tablet na connection na ja wang da ka to te bam ka ka ala ma on te di to na tablet में Wi-Fi ऐसा on ते ना होता screen recording ते रहेंगे screen capture ते रहेंगे सही setting ते रहता tablet के ना ने पोगो interface लिया दो भी पे बम तो ना mixer को interface का blink ते तारा na Wi-Fi connected dui di da wo apps ma chamchei ba gale apo ja just any browser any Google Chrome te da any HTML browser na ja Wi-Fi ja connected ja katna mobile phone kana tablet hangda po UI per ja tablet hang si ja click hai da na bu interface ai ja lat pat yu da digital mixing console bu interface sera da tablet kana ma ga ta laina control te da na po te lu ja within 100 to 200 feet kia na su ja wireless mina taproza teni nebam tolo te da tablet nei te ui mobile phone le te ui ka nei tablet ne te da ni gu speaker aiza on te da aiza an active speaker da Behringer gu Eurolife B212
550 watt two-way speaker nung pere me compression driver cat namui na kangma 12 inch woofer Twitter nai chuja woofer ra dama kana driver di pe ko di pe hanga ai poli ampli na 3 di khola active speaker sangjena I green light pa je power on te ga ta Manina normally 12 o'clock 1 o'clock position pona 55% magurun na tela raki chai jegne speaker kanada left right stereo ni tayam ja ailen samrapta model sam kanana samrapta B212 Behringer gu active speaker da video gu description ga gu online link pi nei banga kaya da lamagu volume level 9 samrap ja kaya da high 9 low na ja default position 12 o'clock position ga kaya da na anigu microphone gooseneck condenser microphone da Samsung gu 205 ma CM model number CM20P ai jana kuku anigu podium microphone dan samrap ta kana kaida lama pulpit kaleja model aja samrap ta gooseneck microphone na flexible kam da pe patun ge sai pa mi ma na ne service ke tai dai bam je na ku nya rem le siap jen chen adjust te hat ka da condenser microphone 48 volt phantom power nanggoda chu lung rangge digital interface aja connected aja da lada ena po pen drive ke ini minus track playback te rangga le te nei ma special number te ni manga po media le bugu pega tai jana na ne interface na tablet na poli pega record le te lubi naka tai jam da pen drive ke ka da lu ja nangku interface tablet ke ja record button ni mai na whole service le ja card na se record ti da interface ga pina ti mi bu ai ja pen drive kai loga pen drive lungki bamba directory otana folder da na ko file kai me ja ai ga lia kam da ini media file ka mi mp3 file sa kai lang mi try te rang ge le kya kana kai pi lu ja function aja here da digital console studio ma te gum da tanat lungki ja mechanism makanya technically era ba ke sangkelang mi na mixer gu video te samse ya mana main te da as a player gu volume da player gu lang gu interface ta aja ana play forward later lubi rewind te lubi the computer ge na tai lumbam sak ko da left right speaker apa kami music aja studio ga na kat level lang te dap lamena ako mel level ma leng phak loga copyright strike
copyright claim te wang siu je kana stop play forward ya minute ne thak te uida mobile phone ge tein ra bam go ma ala me chai me pina nang na ai wang to ala me nan to lu ga ya mixer ya control de uida ya lo ka kang kri all go ka kana zu monitor te ra tang je na mi reference je ra na sai mi wong king nang da the completely wireless na ecosystem da ya dan te ra nang ta da mi go mixer zo aina control te kam la da ke le khada ba try te pi da na da forward monitor line player gu monitor ma ga pe ma la re da player gu monitor stage monitor auxiliary line on le check te pi na ga ta ya na on off te lu king pi na da ni gu monitor ai ja alto tx 300 sorry TX208 ya model number da aile active speaker da 300 watt gu 8 inch speaker stage chai bje na bung di ble na ma ta zai na kain chi le na ai just stage di bge le te lu wi ko chi lo ala mi le auxiliary line này on cho là auxiliary run na pala da main p off te lu monitor stage monitor run na ka za la try te pi lu stage di ba chai ba kan nang fa su ya stage monitor nga ta dam da then i left right ka off te lu mute te to lu men pi le la ka da monitor stays monitor lines off the auxiliary line off on PA off yeah PA on sorry đây là tùy ta mình nè căn năng sai suy á mình có requirement sai suy á ra analog console cái tay bằng của mà ai đây tùy ta anh microphone cắt zoom rồi nè tay lang mình anh mắc key nằm mặc gì nè 1 2 channel number 1 2 3 channel 1 2 3 cái này nè
microphone ko chum kai da 495 ka playback dual mono to stereo 3.5 mm jack mobile phone ko ma sang ma kai nang tay nei nang le to na je po line lai te lui ana channel number 3 wireless microphone ai ja check te pi ga inara da ani go microphone ai ja Sennheiser go wireless microphone da go detail specification na link ka da model ja camera blur te da XS series le Sennheiser dynamic microphone da wireless green color pad na trans radio frequency na ja on goda microphone ja na signal on off hanga ja ala me pe re na switch kya la da mere mix gain ni mai na channel number 3 ka mute la da mute lu to lu mic check te pina da hello check hello check 1 2 check testing 1 hello 1 2 check hello 1 2 check testing 1 wireless microphone Sennheiser wireless XS wireless Sennheiser microphone XS wireless Sennheiser microphone off te dai na nimna kaina green color patayo da na wireless microphone go receiver na transmitter kaka signal kate da na channel interface na le mute da condenser microphone on channel 192 le check te pi gai na da is a phantom power 48 volt nango da mute te mzalu tolu ga hello check 1 2 channel number 1 check channel number 1 mic testing 1 to check channel number 2 le podium pulpit ko pe le check te pin sa hello 1 to check mic testing channel number 2 check testing 1 to check hello 1 to check testing 1 hello 1 to check mute te dai da lungki gap gu EQ dynamic wa porama mixer gu detail te zaina lia da kale ya ka sa na se ja ka interface ke lia wi khanju detail te ja pullu ya na detail te ja te ya thak pa porama na rangwang kamla kha apo clip aja tablet se table ga clip te dui hanga bu holder keyboard piano player nan tawlu mixer control te dui hanga kai bada soundcraft mixer gu pachai na ma zu ga le rek mount te dui ba se ma da mixer da as keyboard
simple keyboard wooden single frame ge kaya ko da EQ la palua EQ dynamic effects se na try to pinge. Hello, 1 to check. Testing 1 to check. Hello. We'll go EQ da and dynamic compression FX reverb delay chorus pada camera blur tabi room effects and auxiliary monitor line states monitor on off. Hello, 1 to check. Hello, 1 to check. 1 to check. Hello, 1 to check. Testing 1 to check. Hello 1, mic testing 1. Channel number 1, check. Hello 1 to check. Testing 1 to check. Hello 1 to check. Hello 1 to check. Testing 1. Hello 1 to check. Hello 1 to check. Testing 1 to check. Threshold ratio, attack time, compression go mata te na plan la da kam laka and reverb. Hello 1 to check. Hello 1 to check. Testing 1. Hello 1 to check. Testing 1 to check. Hello 1. Check. Testing. Try to pay is a touch screen take lo screen guard. Hello 1 to check. Testing 1 to check. And then go time, high frequency, high pass, low pass filter, high pass filter. Go reverb, go parameters from that. Any FX te loga go parameters mina control tera nang bada. Ay por man bang kam la da. Master section master section da is laser buku threshold EQ effects plan lang may room EQ ten graphic equalizer full band 20 Hz to 20,000 Hz 20 it's to 20k 20 to 20k da EQ la da master section laser buku effects bam dai kan lang may Aizada kana apoja already anigu church room as a tune there buku settings da room hall as a tune there mapa feedback on silena tune there nang da as a main PA tune there settings da full range EQ za lamui apo bamza bu function advanced kasang ba hera da apo ga zaina na live sound te loga mata te hung ba lam da ja nugu system masana basic
signal mo mo pa ba pi da proper sound check mo kana mixer gu function na na da na auxiliary output ma dai lang mi stage monitor line he cat kana chu ma dai XLR balance out da ani ka ma line kya sang kya run te na stage di na ju ma dai na le te pang pa lu na te dai wi Aizale anugu setup instrument aja youth mugu kehon hewe drums zaiga ja percussion instrument na percussive instrument BOF bone tay ba acoustic guitar Aizana Yamaha gu Sunday School Department Sunday School Children Ministry acoustic guitar da model number ne F280 Yamaha aja EP phone go acoustic guitar aja youth na bogu da BOF ma aja pickup na go tone control ko guitar ga ngam da Yamaha pe so china advance bi hat hera da na po de le set up point le raki save ne go EQ mo sa tone control de ga na main master volume anugo system aja ana te muda ya angge te udah youth merame kalau mu ini ram luang au kan ni bisa la long mau ba area da aja anigu silver jubilee chukang 1988 ke raki bei chu da 2013 ge silver jubilee ani da kang le ja chai le raki chai je na ai na anigu pastor rai lang ba ki founder mudung roga bamete en samhing apana 1988 kana 97 sama pastor pungai da I'm na pe ga bi jena to da